Kari? Oh, cakra di lagi sano. Mama tahu ke? Dudo, kok tu angam mangi ko mama sonda cakum tadi ongge ko. Help to mama ge. Good boy. Mama hore mimi sinju pija doin. Mimi sinju pija doin ni. Ko. Igi mating jampang iko igi canu pase. Wow. Nang snail jaga doren. How chaning bro. Kita jengke ne han kamai lok tuina hai bro jengke ne. Oi mai pik majam hai ni na sidi. Amta jengke masak tu jengo se. Nang masak tu khaja betum tu jengo. As nang hai ye. Jan ki deng nam tu jeng ki mama. Sana pi ki do ge jeng si. Do ama si ga sana han tan. Hoi. Hello. Nang school chali ro. Ya. Sana tapi kau juga sana gaya. Sana lah. Oh, tahan do jengge. Niam game hak tandro. Oh, ini khaliba mahak magi kari hagi ne. Audu bilu deh. Lengam deh. Nah, tunjuk apa? Baru waktu masuk ni. Itu teman. Paman nu mah hau gati. Hello everyone. I am Ichakanika Khangde ngasi se hoji kai kai dino mo koi ba thoke tawri. Do dum jeng lagi. Mama. Lasila. Aigi काम है. Hi guys, taro mo. Hi guys. Hi guys, taro. Hi guys. Hi guys, bro. Miss you already. I delete the channel. For no reason. I quit YouTube because I delete the channel. No reason, bro. Get out. Ano kenapa jeng tu? Maya makoi jauh koi na cari se unplan tani acanak tani koi cari se cakap ni khangde nungthil caka to ga nungthil tani koi lai se cari se nane koi mama gi hai di inembo ki machi manau mai gi machi manau sing sunai da le ba aduga mama gi manau nupi sing do moi jumda koi Delhi da han pingai da ngak changbiram gaina koi se acanak te pukla hogala lak pane ba ado adum video di yam lobang amaktre ke di wari de ungi na mayam kuire matum da thungmani ne wa video ga yam lawraktre sina sum koi gi hojiki makoi manak tene jum ahang ba ma leiba adu do subaina sum lawrakpani do koi hojik chatna bagi hanna bai thokle mayam ya makoi hojik khale jum da kya na thing mana su dore I quit YouTube. Don't show me. I quit YouTube. Don't show my face. Madhoi chalu na hale. Do hujik sunai bazaar da lei. Hujik pochi mani le raga halani khoi hujik. Bye bye. Hey mai ni ngai de lei tum na bye bye. Bye bye. But I quit YouTube. Sorry guys.